Maasai entasupa kunamba nashomoita dukuya ajo na sana kira kuna wiki natulusoitie. Ore embae dukuya etasapuka oleng naake ena maandamano apailong e Gen Zs nayawua naake changes kumok oleng nitodolua naake olosho lolulung'a ajo kwa kweli the power is in the people. Kake ore te pookin etijing'a mpaka parliament nenya irmusheleni tendewueji nepejori enchoto ajo na sana naake parliament ena naake naji the new senate wing. Kake ore tena pookin embae nang'asie yiok naa ena selenkei apa natii ninye live inoolong egira aing'oru risasini ajo naa sinanu nako tear gas and all that negira ninye ajo tap the screen. Tuko parliament guys. Tuko parliament. I can't move. Tuko parliament. Tap the screen. Save the gift. Tap the screen. Save the gift. Tuko bunge. Bunge live. Lion. Kasenda nipige ka. Tap the screen. Tuko live na tuko bunge kasenda. Lazima nilale chini. I can't risk my life like that. Hizo ni live bullets ama ni live bullets. Lakini anapiga juu. Wanapiga juu. Wengine wanaua watu watano. Wameua watu watano tayari. Watu watano. Basi tuko parliament tumeangusha bendera wacheni niwaonyeshe. Yes, ore balonda maandamano netupukutuo naake Gen Zs pookin mpaka celebrities pookin. Netijing'a kumok esipil naake ibala oleng ajo na sana kira endeleza na maandamano. Kake kuna namba natejo orais, etejo na orais ore apa lotijing'a atua ajo na sana atua parliament nemenkera ang' Gen Zs. Etejo ore lelo naa irmukorani. Ore tenena okulie kumok kitodolu ajo ore lapa tung'anak pookin otii esipil akeyie ena maandamano kele naake etii maisha enye hatarini tenkaraki nyoo elelek naake ajo na sana naake ya sheria mkono. Wale waliochoma bunge sio hawa watoto, si ndio? Sio watoto hawa wetu. Wale walienda kuchoma bunge ni criminals ambao tutawatafuta, hawawezi kuhepa kwa sababu huwezi kuharibu mali ya umma. Tutaongea na vijana wetu, tuko na mpango ya vijana wetu, lakini wahalifu, wakora na hawa criminals pia tutawashughulikia kulingana na sheria. Ore yanija etasapuka sinye enkirorokino oleng e Gen Zs. Yiolo oshiake ajo ore enkirorokino pookin apa naa kesidai enkirorokino oleng. Salamu ni kitu ya maana sana. Kake ore enkirorokino e Gen Zs jaribu kutamani. Ore pilo ajo na sana ping'or naake irbungei apa pookin lolosho le maa otoosho naake yes tina finance bill 2024 nirowuajakita mbaa katukul. Ore ping'as alo naake county e Narok, ore pilo Narok North, niyiolo Narok North ajo era ninche opposition for the longest time. Ore embungei ajo na sana naake mheshimiwa Agnes Pareiyo nirorokoki eterewaki duo salamu, kake ore ina salamu neme enoshi ya kawaida. Toduaki kwa ore sininye Kajiado County awajacho nyuma kitodua naake orbungei le Kajiado Central Memusi Kanchori egira naake ajo sana lalamika ajo kwa kweli etodua ajo na sana naake iltung'anak ogira manake yani security si mzuri kabisa. Kake salamu naake Gen Zs negira naake ailaumu ajo na sana naake deputy governor le county e Kajiado ajo ninye riwa eleleka ninye riwa Inyangulo. Neja ninye deputy governor le county e Kajiado Moshisho. Ore mwelevi nyororo Inyangulo ajatake ekweye isalimia bungei orohe yes. Nawe ning'onanwa alalange joji emanita enkofisini CDF nemanyang'anyanye naa elame najo Moshisho eriwa Inyangulo neretokino leseki nibung'aki enkokiok oltung'ani oji Wale Saidimu lorbuko ayi najoki meeta nanu oltung'ani lairiwa. Tenaka duake kirorokini oltung'ani irorokini mee Moshisho iriwa. Ore enangalo entertainment ajo na sinanu tenkata edukuya tenkatini enkaji ormaasani te history emaam ajo na sinanu naake bash arashu sherehe
nalingieki entrance fee onkalusuni 10 regular ore VIP na 15,000 kejinaki Sashamet birthday ndalo nake ama semara eri oldarboy ajo na sinanu the first time erejo ore be miara 10,000 shillings nemigira ajo ore ba VIP na 15,000 shillings yola ajo ore be nationally ore ajo na sinanu na gero ngana ko short glass nje history ajinya na entrance fee sabo le na sauti soul na 20,000 shillings kage ore na Sashamet netegela na record 10,000 shillings na kono lubu na dola ajo kangae uponi nikangele meri nyamaldo amba kono jingine weji na altongana ake ninye well off kaina dola ke mpisha ajo na sana ake hatua lelo tungana goti no long ajo na sana na ake ora langa lusuni tomon amlazima ni watu wako sawa yola ajo meri vurugo meri very peaceful aldo nda ingege nyana tomon lazima hiyo itakuwa the best in the world so kianyram na Wednesday adolage ina birthday esasha mejomo bila 10,000 shillings wewe basi ora irogi hilo ndo kweli ajo eragolo kweli maisha ajo na sana geti alo nage maisha nage mapenzi yewe ajo le naleng etinage mkalimani orbaye no bodalo nage Tanzania lor Maasai kajo kana laba nafasi eidonele munyere nduma ajo kweli gara single niteka ndivana joka kwa mkalimani translate la mzee translate lo mono ojido nadumunya genye no shoigo on PR na lelo tuko mahali hapa kwa ajili ya kuja kushuhudia tukio la kihistoria kwa mzee wetu Ole Sumune. Ore raroi ama ndama sana rango na ndio amo. Sana ruma. Rudi. Asante. Marolimu nabo. Eredogi ore raroi eredogi kwamba mehasi no merago alaikwanani eredogi mehemo merago emongo yanga na emongo anga I would ask not when they I would do not when they way, never what in a magam nanga to my racon, a magra na yemsia, the compa, or yogini, Alana did Rami Hawk, Nirusana Ragolanko, and get you and never by no rock, no horror. What is the number in day? Nangera Montesra bake your hockey. Well, now my divine Nala like Tasfiana in the letter, a compa, Ella Shuru, na Aleguanani, I never and Nishukuru agesi no yo kona ngoro yo kenana ni twagara era ageuda kere kiberari amene na brara jo kona nyangulo na mai rumuno jage na bo na garo na gyumur kairoro na indija basi ngona mai gleno aya ashole ore da kuna ba tayo na gajo kuna ba ezoria yake ajo na sana ko ntado yam pokyo long e wiki na ore TikToker of the week tana wiki na silingi tule kazi